Paralog, aling ni ngap ya kikubor na YouTube jing tip telada pimpat subscribe ya kini ke channel so bahaban subscribe kenang bapin video ya kikubor ki bandangwan kat kum kikubor ha ka kendai terik jeliu kang kerdep ke basa di dok ka hayudu panjing pensai kinong di na ke com of food safety bakam inject formalin ha ki dok ka khasi jantia fish wholesaler and retailer association KJFWRA ha kasngi thoding kala dawa ya ke Commissioner of Food Safety ke kong RM kurba ban ajing pencai menno bat hangno ba katenat kala pha le test ban pencisha ba kidok kha balawan ra nak syabar ke jela kidai kibla injek da kadawai formalin kane ke jing dawa kalong hadin ba kinong di bat kinong khayi dok kha kilaya kendu bat kilat patai kubor habasa di dok kha hayudu tang si sengi hadin ba ke Commissioner of Food Safety kala penjeri daka hukum ban khang ya ke jingdi dok kha hadu khat san sengi hadin baka office jongka Commissioner of Food Safety kala lap ba hadu live hoteli ki dok kha kidai ki bala test positif na ka jing inject da ka dawai formalin ka bakta ya ka koj ka khia jongki pajba kinong khayi bat kinong di dok kha kilakren benyau ru halor kane ka jing penmi hukum rengkat bat ki kendon bakito kibayele persya kingat ya kejing pen saja da kebaca set patok hadu news nem kenti rengkat bat kejing siu kuna kebash polak tingka ha kejing le ya kendu ya ka Commissioner of Food Safety hadin katu kan ni kenta unong yelam keseng uba si wan khar ulaya tu baka Commissioner of Food Safety kalaptha badai bandale tes shwa ya ki dokha ki belawan ra nabar jong gejala swaban penrung sya basa di dok kha hayeudu kejing pentikna ba kini ki dok kha kim dei setia ki balakle da kadawai injek formalin layutu baha kejing kren bat ka kong kurba lasya banwan ra tangi ki dok kha na kejela asam namarba tang na gane kejela Meghalaya en omla setia ban pendap ya kejing donkam jong ki pajba ladajia baka food safety kalap baki dok kha ki bawon ra nabar jela kidai ki bela injek dawai formalin kasyong ha kane ketenat ban pensitom watla ha ka sernot balapha na ka jela Andhra Pradesh la pensya bakam don kejing injek dawai formalin ulong bat benram ngikloi bene trilang bat upajba ngikloi bene trilang bat ka sarkar na ka benta kejing ko jingkhia jong ki pajba nang ne sekmat ngilapen pau hakmat ke Deputy Commissioner lada kilap ya ki dok kha bala le test ngikloi wat ban pen phai no ya ki dok kha ula benram shu ulai thu baka Commissioner of Food Safety kala ailat ya kinong di dok kha bandi tang ya ki dok kha ki bawan naga jela asam kinong ilam jongka khasi jantia fish wholesaler and retailer association kila songjing yelang hadin ke jing ye kendu ya ke kong RM kurba kilarai banteng baik ya ke jing di dok kha habasa di dok kha hayeudu bat ha kane ke kenti kaseng kalarai bandi tange ki dok kha bala penmi na kane ke jela bat ye ki dok kha ki balawan ra na ke jela ki ba marjan ki bala pentikna bakim dei setia ki bala injek da udawai formalin Secretary jongka khasi jantia Fish Wholesaler and Retailer Association uba di marbanyang ulayatu kaseng kan but baik ya ka hukum bala penmi da ke Commissioner of Food Safety ka bala mana bandi ya ki dok kha ki bon ra nabar ke jela keblai sibun ngin sai sempat hakiwe ki kebor